Boinelo Molefi a fenya khaisano ya billiards ko Eswatini Black Ball Festival Championships. De go dumeditse ke go amogela motho SETSWANA ke bidwa Regional Richardson di phuthego tsa matlhagola tsela go baakanyetsa phuthego e kgolo ya lekgotla la non-aligned movement le leng la mafatshe a rotloetsang ditlhabololo tsa senela ruri le tirisano mmogo di simolola tota di simologile kwa toropong ya Kampala kwa Uganda se le go rulaganyetsa baeteledipele ba mafatshe ba batla tsenang phuthego e ka la botlhano go ya ka motshwarelela mokwaledi wa lephata la tsa mafatshe a se le Clifford Maribe. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla tsena phuthego eo ga mmogo le ya G77 plus China e tla simololang ka tsatsi la Tshipi. Diphuthego tseo ka bobedi di solofetswe go itebaganya le dikgang di akaretsa ntwa e phagetseng fa gare ga Israel le Gaza le go fetolwa ga lekalana la itshireletso la lekgotla la ditšhaba. Ke file Mogautsane ka pego. Toropo ya Kampala solofetse go amogela makgolokgolo a batsana phuthego ya lekgotla la non-aligned movement ya bolesome le borobabongwe ha sa le lekgotla leo le tlhamiwa ka 1961 kwa motsibong wa beke eno baeteledipele ba maloko a lekgotla le ba akaretsa Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ba tla tsena phuthego e go ntsha megopolo ka ditharabololo tsa mathata a aparetseng lehatshe gompieno a tlhatlaganang tsatsi le letsatsi. It's a useful platform as it provides us with the opportunity to meet with other countries, discuss and take positions on global challenges that we find around the world. Global challenges, you look at issues of peace and security, where peace and security are threatened, and we can come together as countries around the world to discuss and come up with solutions or resolutions to those issues of peace and security. There are challenges that, like the reform of the United Nations Security Council, for example. As you know, currently there is a big problem unfolding in the Middle East, where regrettably the Security Council cannot take a position to have a final resolution to that. Lehatshe la Botswana le ntse le leloko la non-aligned movement ka 1970 lekgotla le thailwe ka nako e lehatshe le neng le kgaogane gabedi ka megopolo gareng ga bokone le bophirima mme maloko a na sa ikamanye le ba makgamua go sa tseng letlhakore go sa itshwenyeding ko le go tlotlomatsa kagiso le thokgamo ga lekgotla le go ne go tsamaelana le tomagano ya lehatshe la Botswana la mangwe mo go thaetsweng mo tumelong ya Batswana ya ntwa kgolo ke ya molomo. Our foreign policy is anchored on multilateralism. We have to work with other countries, to open opportunities for trade. We have talked, or His Excellency has come up with the reset agenda. As you know, we talk a lot about value addition. Value addition, at the end of the day, is about producing goods and services, adding value to our natural resources so that we can have goods and services that we have to export to other countries to generate that revenue that we use to develop our country. So when you come to meetings like this as a president, you meet other presidents who you can sit around the table with and build those friendships that are necessary to maintain trade relations with other countries that we need. So these are some of the things that we have the president traveling abroad to do. We need friends to trade with. We need friends to get foreign direct investment from, and these are the benefits that come to the job. E tla re ka Tshipi Tautona Masisi le balekane na ya batseni phuthego ya G77 plus China e le yone go solofelang gore itebaganya le matshwenyego a tshwana le itsholelo tsa mahatshe le mogopolo o dumadumang wa gore go fetola tsamaiso ya kadimiso madi ya mahatshe. Today's meeting, for example, will be discussing a lot, we expect, on the Palestinian issue, what is happening as we speak in that Israel-Gaza war. We hope that, at the end of the meeting, there will be a common position as to what needs to be done to resolve this unfortunate and unfolding situation in the Middle East. Phuthego tse pedi tse dikgolo tse go tlhaloswang ga le la ntlha di tshwarwa ka go latelelana ga tsone di tla wela ka mosupologo. Tautona wa Uganda Yoweri Museveni o tla tsaya maemo a bodulasetulo jwa lekgotla la non-aligned movement ka la botlhano sebaka sa ngwaga tse 3 go tswa kwa lehatsheng la Azerbaijan. Ke file Mogautsane, Botswana Television, Kampala, Uganda.
Lekgotla la Botswana Sector of Educators Trade Union BOSETU le supile fa le tshwenyegile ka dikgang tsa tshenyetso setšhaba le gopela itsholelo mono. Lekgotla leo le e leng lentswe la barutabana le kaile fa le sena go swa lentswe go kgala tshenyetso setšhaba e go supegang e golela pele mo lefatsheng leno. Mookamedi wa lekgotla leo re Winston Radikolo o kaile fa tshenyetso setšhaba e phutlhamisa itsholelo ya mafatshe ka bontsi ka jalo go e lwantsha e le yone tharabololo. Re Radikolo o buile seo kwa phuthegong ya babegakgang maabane. Now, the billion-dollar question is, why are we having all these economic scandals? Why are we having a project digitally incomplete? Why are we having cases? Now, the answer goes, A1 hela, it's all about corruption and malpractices. Comrades, corruption, Ronamo was said to retsaga scale it's a pandemic. Now, if all of us here, we should look at corruption as a pandemic, and it's #1 pandemic. Mo parlamento wa Tlokweng re thulaganyo se go gare ka jana tiro ya go tsaya metsi kwa masama e wetse mafelo mangwe go Tlokweng a tla simolola go gokelwa mafaratlhatlha a metsi kgwedi e tlang. Gokelo eo ya mafaratlhatlha e tla letla metsi e mo borwa go gokelwa metsi go tswa kwa matamong a dikgatlhong le letsibogo. Mo parlamente se go buile se mo phuthegong ya kgotla kwa kgotleng ya Magwading kwa Tlokweng maabane. Ke letleletswe se mo re kae. Lenaneo la go goga metsi ko masama le lopile madi a fetang 781 million pula go pompa metsi a bokete 64 million cubic meters go ya kwa Mamashia kwa morago metsi ao a tla phatlhalala le mafelo a tikologoleng ga borone a akaretsa la Tlokweng. Kgotla ya letlapeng mo motseng wa Tlokweng ke nngwe ya tse dintseng di tshwengwa ke letlhoko la metsi mme jaanong se e tla nna selelo sa maloba. Project ya masama e wetse mme ebile ke le soloetsa gape gore ka February parlamente e tsena ya go dira molao kana ga re aba madi wa abiwa ka molao. It's a bill ya ko parlamenteng ile a bill molao mongwe le mongwe tla ile a bill mme wana molao o ke a lera gompieno o tla be o ntshitse madi a go tsenya metsi ko letlapeng. Bani ba motse wa Tlokweng ba lebogetse thata le go agiwa ga lefelo la itlosobodutu mo motseng wa bone mme ba solofetse fa le tla ba sologela molemo. Nna se ke se eletsang ke gore re tlhalosediwe go papamale gore tota recreational park e wela ka kokae. A ke VDC, a ke council, a ke ko bogosing. Ka lo fueranwa ke kompone mme kompone e thapetswe di-captain e na le di-pro e na le se tla be di-treasurer e na le di-captain gore mme a yo ranwa ke council kgotsa ke BDC ka gore e ana council ka currently we understand gore that recreational facility ya ge tsone mo ngwe ya le malehelo a council ka wena madi a puso jaanong go tshwanetse gone gore ga re tla re nna hatse re tla ka tsele e leng gore e tla kgona go manager kana le batho ba ene gore ba tle ba tsamaisa go hale ke ba ene gore bana le bokgoni ba go tsamaisa mo recreational park eo. Jaanong sentse re buisana mme tla ga re wela le one ke tsela gore le one be e wela e be re ka itse gore ka le kudisa morae ke tsela gona diphutego tse dingwe tse leng gore re tla tla re di tshwara towards the end of February le March. Ke tsela gore by then re be re na le karabo e tsepameng ya gore ya go tsamaiswa ka tsela tse ja re sone go ba re buisana le di-stakeholder tse di maleba le rona re le council ba tlotlegi ba sone go e tsela go nna le seabe sa bone. Bani ba kgoletse go ema nokeng bana le seabe fa ba dira ditlhabololo tsa motse wa Tlokweng. Ke letleletswe Somoleka e Botswana Television Tlokweng.
banni ba motse wa Dikgawana ba rotloeditswe go tsena mo kgwebong ya temothuo ka jaana mohama o ka kgona go fetola itsholelo fa bua mo phuthegong ya kgotla kwa motseng o bošweng mo palamente wa Mmatete Molapo wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti a re go godisa mohama wa temothuo go ka thusa go rarabolola dikgwetlho di tshwana le tlhoko la ditiro le go reka dijo ka bontsi kwa mafatsheng a sele a rutlwe Phel Phudhudu. Mo metseng selegae ka bontsi temothuo ke tsela e bontsi bo itshetsang ka yone mme Dr. Dikoloti a re balemi jaanong ba tshwanetse ba lema dijalo tse di ka ba fang dipoelo. A re dijalo di tshwana le moringa ke dingwe tse di sa lopeng go le gontsi go lemiwa mme ebile di ka dira pharologanyo e tona mo mohameng wa temothuo mo lefatsheng leno. Kgang ya ntlha e neng re eteleditse pele re dumela gore ga o ka tse wa nna le dikatlego ntlha le yone ke kgang ya temothuo ya kgwebo agripreneurship go a seo se buega mo Mmatete Molapo wa Bojang. Agripreneurship temothuo ya kgwebo ra le moringa di tswa moringeng ga di kana ka sepe go ditemo go mahura kana ga gona sepe sa moringa se se latlhiwang le ga o batla go atolosa o tsenya mo dijong tsa leruo o dikotla di seng kanang ka sepe se ratang ka moringa go se ke gore ga o ka tsa tsone di-seedling tsa moringa o di lema mo tshimong o bo tswa o tsamaya tshimo ya go ga o tswa ko ya go timelela o itlhela le ditlhare o ipotsa gore ditlhare tse ke di hianong le moringa do tsere letsa gore le dibope le di diragatse. Banni ba amogetse ka boitumelo ditlhabololo mo motseng wa bone. Re be re tsena mo goreng re lebogele tleliniki ya rona batsadi. Tleliniki ya rona e ntse e ntšhagadiwa e phepagadiwa e pentwa e irwa e bankangwa difenstere. Lwa e bona le lona ga lo tsena ga le gore go ntle jang ga tleliniking mme ga la mongame ga go a lekana. Re shota ka matlonyana a reng gore ka ne re ga balwetsi ba gateletswe be ba bewa gone ho gore a kgone go tlamelwa ho a se a rallo yana ke batho ka gore ha le ho ra moralla re ntse re tlhatlhojwa jaana mme be go sa nne sentle. Re tlhokana le gore re emele kgang ya ofisi ya boipelego ka dinao ka gore mo waiting list ya batsadi ba ba tshwantseng gore ba asesiwe ofisi ya me ya ga maboipelego e tletse dipalo-palo jaanong ke sone se nne maloba re ntse re ntsha tshutiso gore re kopa maboipelego wa bobedi o ka thusang maboipelego o teng gampieno. Banana ba bagwebi ba rotloeditswe go kwadisa dikgwebo tsa bone le lephata la ditsela ka jaana gona le madi a seretsweng fa thoko go dira ditsela tsa mo motseng mo kgaolong eo. Phel Phudhudu, PTV News, Dikgawana. Mokwaledi wa lekgotla le re tsamaisang ditlhopho re Jefferson Siamisang a re Batswana ba tsweletse ka go ikwadisetsa ditlhopho tsa ngwaga ono ka dipalo tse di nametsang. Re Siamisang a re mo dikgaolong tsa botlhophi tse di 61 tse ke tse 5 fela tse di saletseng kwa morago mo go ikwadisetseng ditlhopho fa tse dingwe tsone di tsweletse sentle di gatetse pele ka dipalo tse di nametsang. Ka re bua yana se tsena le Batswana ba le 205,723 mo dikgaolong top ka di constituency tse di 61 tse di hithelwa mo lehatsheng la Botswana go tsweletse sente mme hela rena le di constituency di ka nna 5 maitsho tse leng gore dipalo tsa bone ke bo 1.8 bo 1.9 go hithela mo nako ya gompieno. Di constituency di tshwana le bo ya Chobe bo Maung West bo Francistown East Mogodisane East le Takatokwane ke tsone tse leng gore la ga ba setho ba simotse go taka dipalo tse di botoka mme hela ga re bua re soboka dipalo tsa bona di santse di le go tlase. Ga ya go kgaolong thopo e tshwana le ya Good Hope Matete e kile be bidwa go to ke a barolonka ke yona e di gaisentso te gane motho a ka dirisa magoko a ntse jalo ka gore mo nako ya gompieno kana last week Friday bana ba tsamaya ka 7,715 kgaolo thopo e tshwana ya Nkange Batswana ba emekana maitsho ba ikwadisetsa mo around 7.5 di constituencies tse di tshwana le ya Tsopon North ya Tsopon South ya Bobirwa ya Gamalete ya go Phalape tota bo Mahalape so thela jana dipolo di a itumedisa hela thata nya motwetso re go dinetse mme go ka tsa se go di ala tla kgante jana ka nako ya boroba bobedi a re go tshameka.
Kgothatso madume ka dikgang tsa metshameko ke Tumong Patane a re tshameke jaana motshameki wa pool Boinelo Moleufi a re o dumela gore ntswa lekgotla la monogae la motshameko o wa pool le santse le bereka ka thata go amogelwa ke lekgotla la Botswana National Sports Commission BNSC le na le batshameki ba tlhwatlhwa ba ba ka thusang go tsholetsa seriti sa motshameko o Moleufi o ka ile seo mo puisanong la metshameko la Botswana Television morago ga go fenya kgaisano ya Eswatini Pool Festival kwa letlhakoreng la bomme mo Bosheng Tlamelo Monthusi le go bona one sehedi ba rulagantse pego eo. Moleufi o dumela fa batshameki ba mo gae ba na le bokgoni ja go ka phadisana le batshameki ba mafatshefatshe mo motshamekong wa phulu o ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Billiards Association le neng la segelwa ko thoko ngwaga tse pedi tse di fetileng. Moleufi a re seo e santse e le kgwetlho mo go bone ka jaana batshameki le ditlhopha di sokola ka madi a go ka phadisana sentle kwa dikgaisanong tsa kwa ntle ga lefatshe leno. Every player is fighting for her or his life. Right now, we use our money to do everything. Practicing, practice and go into the tournament thing, no matter whether it's international or local. You pay for your bills, everything. So I think most players are on a is because differential. Le fa go ntse jalo Moleufi wa setlhopha sa Assassin Pool Club o supile maitemogelo a gagwe ka kgaisanong ya Eswatini Pool a kuka sejana kwa letlhakoreng la bomme go ka kuka sejana sa gagwe mo pakeng eno. Moleufi o fentse mampudi wa lefatshe Beatrice Monyake go supa fa ile motshameki wa tlhwatlhwa mo kgaolong ya Afrika. Kgwedi e fetileng Khiza jaaka a tlwaelesegile mo mererong ya pool o ne a fetsa kwa maemong a botlhano ka kgaisanong ya mafatshe a borwa jwa Afrika kwa Bulawayo, Zimbabwe. Se ke se ithutileng kwa ke gore defense game e ka se wine sepe alone because rona ne re itse go defenda go gore ne re gora hale but bontsi ba nako ne re defenda thata. So ke ithutile gore go defenda ga go ka ke ga go winisa game all the way up until the finals. So you need to attack more and defend less. When you defend o tshwanetse re itse gore ha ke defenda ha ke tswa ke clean match. Khiza wa dingwaga tse 55 o dumela fa go dira bontle ga gagwe ka dikgaisanong tsa Eswatini le Zimbabwe di tla thusa go tiisa moko setlhopha sa setšhaba go ka ipaakanyetsa metshameko ya World Pool Championship e tla tshegetswang kwa Europe ka kgwedi ya Phalane. Setlhopha sa bomme tsa lekgotla la Billiards se iponetse phatlha morago ga go fetsa mo maemong a bobedi kwa go tsa kgaolo ya Afrika tse di neng di tshwaretswe kwa Afrika Borwa ngwaga o fetileng. Go bona one sehedi BTV Sport Gaborone. Fa jaanong re tlolela kwa Saudi Arabia mopagami wa dikuta wa monogae Rose Branch o letse a feditse tikologo ya boroba bongwe a le mo maemong a botlhano kwa kgaisano ya Dakar. Branch o tsere di ura tse 4 le metsotso e le 43 go wetsa tikologo ya dikilomitara tse 639 go tswa kwa Hale go leba kwa Alula le la feditseng mo maemong a botlhano. Mokgweetsi yo wa Hero Motorsport o santse a le mo maemong a mantle go fetsa mo go ba bararo ba kwa godimo mo kgaisanong eo ya Rally GP ka santse a le mo maemong a bobedi fa morago ga Ricky Babet wa Monster Energy Honda ka metsotso e le 7 le disekondo di le 9. Gompieno le lebelo leo le tswelela ka sekgele sa dikilomitara tse 612 ntse e le kwa dikakeng tsa Alula. That's the end of stage 9 and yeah, a little bit disappointed. I lost so much time, but I gave it my everything and I just wasn't fast enough on the day. And that's racing, you know. I'm not too disappointed in the way I rode. It was just I didn't have the speed and I didn't take the risks that I might have
should have taken. But yeah, we're here in one piece. Bikes back in the bivouac after another stage. Still in the fight. So got a couple more days to put the hammer down. And yeah, just try to stay in there. Thanks so much for all the support, and we'll chat to you tomorrow. o tsa kgwele ya dinao tona wa banana bong metshameko le ngwa o tumiso rakgare wa kgoletse moakomedi wa dinaledi football academy Ariel Ralebala ga mmogo le modulasetilo Godfrey Ratlhaga ka tiro entle e ba e dirang ya go rutintsha kgwele ya dinao go tswa kwa moding mo motseng wa Odi. Tona Rakgare a re seo ke maiteko a mantle a go tlhabolola kgwele ya dinao go tswa kwa moding ka tla go kgakole wa bega. Tona Rakgare o tsweletsa re tiro entle e dirwang ke bobedi jo e tshwanetse go opelwa legofi ka dikago tsa metshameko di tshwana le tsa Dinaledi Football Academy di ka alosa batshameki ba tlhotlhwa ba ba ka tsogang ba thusa lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe le gona go ba thusa go itshetsa ka kgwele ya dinao. Hoping and our wish is that this academy e gole e nne tona e kgone gore ka moso re be re ka kgona go bona some of the players ba ba tswang gone a ba bonala mo di-teaming tsa rona tsa youth, the national teams, segolo bogolo jang, your under 15, your under 17, your under 20 and under 23. Fa tswala gagwe mookamedi wa Dinaledi Football Academy Ariel Ralebala a re jaaka ba dumela mo kgweleng ya dinao ba ne ba bona go le maleba gore ba dire dikago tseo tsa metshameko gore ba itirele letseno mme ba ntse ba tsentse letsogo mo go tlhabololeng kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. Ralebala o ne a kopa kemonokeng go tswa mo boeteledipeleng jwa metshameko gore ba thusane go fitlhelela toro ya bone ya go tlhabolola kgwele ya dinao mono gae go isa kwa selebegong se se eletsegang. Ke a rona rotlhe, I would not be able to go anywhere without all of us, you guys being the stakeholders. So tota ne re kopa as and when thotloetso ya bogogi gore ba nne ba re lebile, because ha gongwe ke palelwa ke go bitsa sport ke re motshameko ka gore I just think it's ha ke itse re ne go ka batliwa le go go le feng le go ka tweng le nne le ka ranola sport gore e ska nna motshameko Mr. Minister, Honorable, because I think the mindset ya rona e ganela hela go re sport ke go a tshamekiwa, you know, but I think we need to take ourselves seriously. Re Ralebala, le Re Mafuta and others, ba le gore they are saying we want to make a contribution mo footballong ya Botswana. Mme re batla go bona phetogo mo footballong ya Botswana. And these are the people that we need. These are the people that we need because they are breaking barriers. They are saying go inyatsa mo ga rona mo ntsong go le mo go rona a go re itseng gore dio tse re ka di dirang di ka dirwa ke rona re le Batswana. And I hope other teams will follow suit, especially the so-called big teams tse re itseng gore di tswa kgakala di ntse di tshameka mo ga rona di itse di na le supporters tse di seng kana ka sepe. Lebala leo la Dinaledi Football Academy le butswa semmuso ngwaga tse pedi tse di fetileng mme solofelo ke gore le tla tsenya letsogo mo go tlhabololeng kgwele ya dinao mono gae ka go alosa batshameki ba maemo a kwa godimo ba ba ka yang go tshameka kwa ntle ga lefatshe leno. Katlego Kgakole, BTV Sport, Odi. Kwa bokhutlong ga di garela ka Africa Cup of Nations mo metshamekong ya maabane ya kgaisano ya AFCON baagisani Namibia ba letse ba dirile go tlala ka diatla ba fenya motshameko wa bone wa ntlha wa kgaisano kgatlhanong le Tunisia ka nno e le 1-0 mo motshamekong o mongwe wa setlhopha sa Mali sone se kgonne go fenya baagisani ba bangwe Afrika Borwa ka nno tse 2-0 mo motshamekong wa Group E fa Burkina Faso yone e fentse Mauritania ka nno e le 1-0. Mo go la gompieno Morocco e tla mekamekana le Tanzania mo Group F fa DRC yone e tla lebagana le Zambia. Mothoeso a re be khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.
se re bo tswa go thibile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshelelo ha go kgaolong ya gantsi le kgalagadi se re bo go thibile ka bontlhabongwe go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima se pula ya anameng mo dikgaolong tsa Nghabe Chobe bokone jwa legare le bokone botlhaba pula e phatlaletseng mo kgaolong ya borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa jwa legare go na le kgonagalo ya pula mashetla ya selekano sa 50 a dimilimetara mo tsatsing la ka moso ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabala mo puleng e ntsi mo moso go tla ikutlatsa go le bothitho jo se ka sa 17 ko jwaneng 19 ko Veda Tshane ga mogolo ko Shakawe go nne mogote ko Nojane wa selekano sa 20 ko Nojane Maung le tlhakane ga mogolo ko Francistown 21 ko Silipikwe Mahalape ga borone ga mogolo ko Tsabong mo tshokologong go tla ikutletsa go le mololo ko kgaolong ya Nghabe le bokone jwa legare tla gatisa magareng ga 24 go eng go 26 ko kgaolong ya Chobe borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare go tla ikutletsa go le bothitho jwa magareng ga 27 go eng go 31 ko Lephephe ko kgaolong ya gantsi le kgalagadi gona go tla ikutletsa go le mogote re tla gatisa magareng ga 33 go eng go 35 ha re lebella toropo tsa Sare ko Cape Town le Appleton re be go tswa go apogile go na le kgonagalo ya pula ya mosaresarane ko Port Elizabeth tla gatisa selekano sa mogota wa 25 go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo ko Johannesburg Maseru le ko Manzini ka selekano sa mogota wa 24 ko Johannesburg ga mmogo le ko Maseru ko Beira gone se re bo tswa go apogile ga gona le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Lusaka Harare ga mmogo le ko Antananarivo ka selekano sa mogote wa 28 ko Antananarivo ko Windhoek gone se re bo go tswa go thibile ka bonthabong go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Dar es Salaam Blantyre Kinshasa le Luanda ka selekano sa mogote wa 21 ko Kinshasa 30 ko Luanda. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your destination.